رب عالمي دفد الشيرة رب عالمي قصور ما دفد الشيرة دنا في أزمون دا دنا في لبو تفجر دا رب عالمي رضايا خواه دفد الشيرة دنا بتشتين بشوك ده خزاب خواه دفد الشيرة دنا بتشتين كو ام نزانن رب عالمي دعايان دفد الشيرة كيجا روش كيجا وقت دیاره ویکینگ دعای ما قبول بن دوستین خواه و دشره دناو مروان ده کامنزان کیجا دوستی ویه رب عالم روجا لیلة القدر جی ده و دشره پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم کو دبجه کو در رمضان دای افروش ده روزن داویدا وان 10 روز دوان 10 روزان دوان 4-5 روزان دا ما چکر خلاص یا مروایه دستی خو بکن زار دویم بکن رب عالمی کو چو بشارتیه پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم حیا کریه کو روزا کو خود اشکره نکریه او بجه لی پیغمبر ما نخواستی کو عبدی وی جوه نیمت ببینن نخواستی کو جوه خیر و حسنات ببینن گوتیه کو دنا وان 10 روزا ده روزا خلاصیه روزا ليلة القدر دنا وان 10 روزان دا طب زانه بيكو ام بشرن ام خطابكن ام خطابكن ام دناف نزانيه دانه ديسا گوتيكو دناف 10 روزان دا روزين يك نيجو روزين يك دا ايروش روجا ليلة القدرية زانه بكو ام بشرن ام خطابكن كائنات كتنافا روجا خلاصيه روجا نازل بونا قرآنه رب العالمين دبجكو كسك تنكو بخوازه از بدمه كسك دخوازكو خو خلاص بك ازوي خلاص بكم قلتيكو كسك دخوازكو كسك نينه بدا عفو كرني ازوي عفو بكم ملائكات ايرو نازل دبن للسريه ارده ايرو كائنات كتنوا في روجا مهيم و في روجا جرينك دوی روزه دا معلومه ام وک هر روز ام دچن جزیک دو جزو خونه روزه کی شبو في روزه ام دو جزو سه جزیه بخونن ام نمیش دکن 4-5 رکعت ام زیاده کن بکن 10-11 رکعت ام تراویح دکن ام تهجد دکن ام هنک زیاده بکن ام دستی خوبت کن دعا دکن يعني تشتكو ام زیاده بکن تشتكو ام زیاده بکن بگمان تونیه يعني خلاصیه ما دویکو ام دستی خو بکن ام شو رب عالم زار بکن بگمان رب عالم گوت کو کسک تنکو بخوازه از بدمه کسک تنکو بلا بجا من عفو بك ازوي عفو بكم ايرو روجا عفو كرنيه رب العالمين قدر ددتكو في روجي جبو خلاصياته افروش بردل 1000 مهانه تقريبا دكيكو 83 سال عمرك زيادة ترى اب 83 سال دبي 83 سال دا معرف شو ضربه وكا افروش خلاص يا مروايه خلاصي بيقمان جوي روجيه ملائكه ايرو قدرته دقرن ربي عالمي قدر پیغمبر ما قرتيكو تجي خو خلاص بكي جبو في روجي افروش روجا خلاصيه افروش روجا ليلة القدرية